A pólvora é un entretemento que marca moitas das nosas festividades populares. Nos acompaña nas celebracións de moitos días importantes do calendario e provoca o noso abraio en espectáculos pirotécnicos de luz e cor. Desde que a descubriron os chineses 2 séculos antes de Cristo e a comezaron a empregar para escorrentar os espíritos, o seu uso e manexo pode chegar a ser unha arte, pero nunca é un xogo. Detrás do grande espectáculo das montaxes de fogos de artificio hai un considerable traballo de seguridade do que se encargan unidades especializadas da Garda Civil. Sobre todo que as persoas que están aquí estén debidamente habilitadas e que o material que van a utilizar este catalogado e homologado. Estes controis minuciosos están destinados a comprobar as garantías industriais dos produtos que se empregan nas detonacións. Unha a unha, os axentes revisan as etiquetas que certifican a homologación de todas as cargas que se van empregar. O seu labor tamén inclúe establecer perímetros de distancia para salvagardar o público e as vivendas. O calibre dos explosivos é o que determina a lonxitude destas marxes de separación. As medidas de seguridade veñen determinadas por un plan de seguridade que ven autorizado por subdelegación de goberno. En ele se planifican 3 anillos de seguridade, un que é esta zona onde estamos neste momento, outra que é a zona onde pode estar o público e outra onde poden estar as viviendas e lugares un pouco especiales. Entón, dependendo do calibre que se vaya a utilizar, así se marcan as distancias. Todo está a punto, las medidas de seguridad, todo está muy estudiado. Dependiendo del calibre del material pirotécnico que se va a echar, pues se toman las distancias. ¿Qué pasa? Que en esta localización es mucho más fácil debido al mar. Las medidas de seguridad a adoptar son mucho más fáciles. La gente se localizará allí, una medida suficiente, dependiendo del calibre en este caso, y no hay problema. As festas do Cristo de Cangas están a piques de rematar. Non antes en a tradicional traca final que xa está preparada para alumear o ceo da vila mariñeira. A ubicación da montaxe no extremo do peirao facilita o control da seguridade do público, pero engade outro elemento que compra a fortalar, o mar. No mar, o Servicio Marítimo da Guardia Civil vai estar presente xunto con unidades tamén de Protección Civil de aquí de Cangas. Tendremos el Servicio Marítimo y también tenemos a Protección Civil. El Servicio Marítimo a una distancia de 500 metros. As unidades de intervención de armas e de explosivos da Garda Civil realizan estes controis antes de cada unha das 95 festas con fogos de artificio que durante o verán se celebran na provincia de Pontevedra. En paralelo, patrullas de paisanos revisan os postos de venda ambulante. Só en Cangas apreixaron 13.100 petardos ilegais. Este tipo de eventos, igual ao cabo do ano, hai, sobre todo no verán, 90-95 eventos. Procuramos ir a todos dentro da disponibilidade personal que temos, pero procurase ir a todos. De momento, accidentes neste tipo de eventos non nos consta ningún. Tamén porque se toman moitas medidas tanto de seguridade ciudadana como de seguridade industrial para que iso non suceda. Entonces, non, de momento, accidentes cero. Durante todo o ano, estes axentes son os encargados de expedir e renovar os permisos de armas, así como do control do emprego de explosivos para fins autorizados, como as boaduras de pedra para a conversión do corredor do Morrazo en autovía. Con la renovación, transferencias de armas y debido al corredor, a la conversión del corredor en autovía, pues el consumo de explosivos. Hay que llevar mucho control, estamos hablando de materia reglamentada y hay que llevar mucho control, y sobre todo en estas circunstancias, en la seguridad ciudadana. Outro dos seus labores cotiás é o de inspeccionar os talleres e almacéns autorizados para o depósito, comercialización e manipulación de material explosivo.